mbere yuko dutangira kino kiganiro banza wumve rino jambo Donald Trump perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo yavuze. I tell you, we're winning so big, nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. Babwiye ko turi gutsinda kandi cyane. Nta muntu wigeze kubona ibintu bimeze nk'ibyo turi gukora mu burasirazuba bwo hagati muri Iran. Ikindi bari mu biganiro natwe kandi bashaka ko twumvikana cyane nuko batari kubyemera kubera ko bafite ubwoba yuko bazicwa n'abaturage babo ndetse kandi bakaba bafite n'ubwoba bw'uko bazicwa natwe. Nkuko bisanzwe iteka amagambo ameze nko gutebya Donald Trump akunda gutangaza mu mbwirwaruhame nyinshi zigiye zitandukanye. Ku munsi w'ejo nibwo yavuze yuko igihugu cya Iran kiri gutakamba ngo kandi gisaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko zarekera kubarasa ngo maze ibihugu byombi bikajya mu biganiro bigamije amahoro, bikaba kandi byarekera kurasana by'iminsi myinshi ngo byabana ngombwa ku ngingo zose buri gihugu cyabasha gutanga mu gihe ikindi gihugu cyabasha kuzubahiriza. Iyi ntambara igaragara burundu bitewe n'uko ubukungu bw'isi buri gutikira, bitewe kandi ibikorwa remezo byinshi biri kwangizwa n'ibi bihugu mu gihe cyose biri kurasana. Gusa cyane cyane ibikorwa remezo bizwi gutunganya imbaraga zitandukanye zikoreshwa ku isi, yaba ari inganda zitunganya ibikomoka ku mavuta ndetse kandi n'inganda nyinshi zitandukanye zikora gaze zagiye zituritswa na Iran n'izindi zitandukanye za Iran n'ububiko bw'amavuta ndetse na petroli nabwo bugaturitswa n'igihugu cya Israel gifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu magambo Donald Trump yakomeje gutangaza yavuze yuko Iran iri kubatakambira bwira ko ngo bakwiye kurekera kubarasa bakajya mu biganiro ngo bikaba kandi ari byasunikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukora ingingo zigera kuri 15 zose zikaba ingingo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zahaye Iran zisaba Iran gushyira mu ngiro izo ngingo ngo mu kugira ngo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirekire kurasa Iran. Muri izo kondisiyo kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gusaba igihugu cya Iran, kondisiyo ya mbere ngo akaba ari uko igihugu cya Iran cyabasha kwivanaho umuhora wa Hormuz ngo ukava ku butaka cyangwa se ukava ku gice cyabo, uyu muhora ukarekera kwitwa igice cya Iran ngo ndetse kandi inzira ibasha kunyuramo ibingana na 20% by'amavuta ndetse na petroli byose bibasha gukoreshwa ku isi ntizongere kwitwa ukundi, inzira cyangwa se igice cya Iran mu mateka y'isi. Twese kandi twibuke ko inzira ariyo nyingi ya mwamba y'igihugu cya Iran bitewe n'uko mu gihe cyose Iran ibashije kwatakwa ihita ifunguye umuhora cyangwa se inzira ya Hormuz bakabasha gukanda isi ku buryo buri kintu cyose babasha gusaba amahanga ndetse kandi n'ibihugu byose bikomakomeye mu isi, ibyo bihugu byose byabasha gutega amatwi y'igihugu cya Iran bitewe n'uko uyu muhora ufatira runini n'isi yose ndetse kandi ukawucamo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye bigenda bigacuruzwa mu mahanga ku buryo Iran ibasha gufunga uyu muhora cyangwa se inzira ibikoze ikintu kidakorwa ku isi, aho nta gihugu na kimwe gikomeye kitabasha kumva Iran cyangwa se ubusabe bwa Iran mu gihe cyose babashije gufunga iyi nzira. Kuri kondisiyo ya kabiri cyangwa se ingingo ya kabiri ngo Amerika yasabye igihugu cya Iran kugira ngo babashe kurekera kubarasa cyangwa se bajye mu biganiro ngo akaba ari uko igihugu cya Iran cyabasha guhagarika gutera inkunga imitwe yose y'iterabwoba harimo imitwe nka Hamas, Hezbollah n'indi igiye itandukanye. Ubutegetsi bwa Iran bwitandukanya n'imitwe y'iterabwoba burundu kubera ko bagiye bashyirwa mu majwi mu myaka myinshi igiye itandukanye ishize yuko Iran ifashe imitwe yitwaje intwaro nubwo bagiye babihakana gusa ku munsi w'ejo. Iran ikaba yari yarakaye none yikerera yuko inafashe iyi mitwe byeruye. Iran igatangaza yuko ahubwo nihagira igihugu na kimwe kizongera gukora kuri iyi mitwe nayo bazajya bahangana bitewe n'uko iyi mitwe yitwaje intwaro imeze nk'abana ba Iran ndetse kandi ku munsi w'ejo igihugu cya Iran cyeruye yuko gifashe iyi mitwe noneho ku mugaragaro. Ku yindi ngingo kandi Amerika irasaba igihugu cya Iran ngo akaba ari uko Iran yarekera gutunganya imbaraga z'ubumara zikorwa mu bisasu bya kirimbuzi ngo ndetse kandi Iran igatangira gukora intwaro zabo zisanzwe zibaze zitari za kirimbuzi ngo bakarekera gukora intwaro nyinshi uko bishakiye ngo ahubwo imiryango mpuzamahanga ikajya ibasura mu nganda zabo zikora ibisasu maze bakabagenera imibare ntarengwa y'ibisasu cyangwa se intwaro zabo babasha gukora. Izi kandi zimwe mu ngingo zigiye zikomakomeye Donald Trump yahaye igihugu cya Iran, nubwo kandi Leta ya Iran igaragaza yuko ibi ngibi ari ubusazi ndetse kandi izi ngingo zose zitabasha gukorwa bitewe n'uko zikomakomeye ndetse kandi ahubwo Iran imeze nk'aho itari kwinginga Amerika, nabo bakaba barahise basohora ingingo zabo cyangwa se kondisiyo zigomba kugenderwaho cyangwa se zigashyirwa mu bikorwa n'igihugu cya Amerika ngo mu kugira ngo babashe kurangiza intambara. Ngo bitaba ibyo Iran ikaba ifite umugambi w'uko igomba kurasa ibikorwa byose remezo yaba ari amakompanyi, inganda zitandukanye ziri mu burasirazuba bwo hagati ngo ndetse kandi ibigo byose bigiye bitandukanye byose byagiye bishorwamo imari n'abanyamerika cyangwa se na Leta ya Amerika, ibyo bigo byose n'amakompanyi ngo Iran ikabirimbura burundu ngo ku buryo mu myaka iri imbere nta gihugu na kimwe mu isi kizongera gutekereza yuko mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se mu bihugu byose bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati higeze no kugira ibikorwa remezo cyangwa se kompanyi z'abanyamerika na rimwe. Biciye kandi mu gitangazamakuru cya Iran aricyo Iran State Media ku
ku munsi w'ejo abayobozi ba Iran bakaba baratangaje yuko batakurikiza ingingo zose Amerika yabasabye bitewe n'uko zikomakomeye, ahubwo nabo bakaba baravuze yuko leta zunze ubumwe za Amerika zigomba gukora ibi bikurikira mu kugira ngo nabo babashe kurangiza intambara. Icya mbere basabye ngo nuko leta zunze ubumwe za Amerika zigomba gusana ibikorwa remezo byose byangijwe nabo babirasa umusubirizo muri iyi ntambara. Ibi ngibi kandi bikaba ibikorwa remezo by'abaturage basanzwe bo muri Iran, amasitasiyo ya peteroli, ububiko bwa peteroli ndetse kandi n'amavuta, inganda nyinshi zigiye zitandukanye ndetse kandi n'ibikorwa remezo byinshi bitandukanye byarimbuwe na Amerika na Israel. Iran iri gusaba igihugu cya Amerika yuko Amerika igomba kubaha amamiriyaridi y'amadolari ya Amerika ngo agomba kujya muri Iran agasana ibyo bikorwa byose bangije muri iyi ntambara, ngo kandi bitaba ibyo nabo bagakomeza kurasa ibikorwa byose bya Amerika biherereye mu bihugu bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati bagahombya Amerika ku kigero kingana n'icyo Amerika yahombeje igihugu cya Iran irasa ibikorwa remezo byinshi bigiye bitandukanye muri Iran. Ku zindi kondisiyo cyangwa se ku zindi ngingo Iran irimo irasaba igihugu cya Amerika ngo akaba ari uko ahubwo umuhora wa Hormuz bawukontorora cyangwa se bawugenzura 100%, byaba na ngombwa bakajya babasha gukontorora cyangwa se kugenzura buri bwato bwose buzajya buca muri iyi nyanja bugiye mu mahanga agiye atandukanye. Iran kandi ku munsi w'ejo yakomeje kubwira leta zunze ubumwe za Amerika yuko bakwiye kwemera intsinzwi yabo, ngo bakarekera gukomeza kubeshyira igihugu cya Iran ko kiri kubasaba ibiganiro ndetse kandi ngo kiri kubasaba yuko bumvikana, ngo Amerika ikaba irimo irabyitwaza kubera ko izi iri gutsindwa bikomeye cyane muri iyi ntambara, ngo ikabishya itangazamakuru ndetse kandi n'abaturage b'isi yose ngo yuko Iran iri kubasaba ibiganiro kandi ntabyo iri gukora. Mu gitondo cyo ku munsi w'ejo kandi Iran yavuze yuko igiye gukora ibintu bikomeye cyane kuri kompanyi za Amerika zerere muri ibi bihugu. Iran kandi itangaza yuko igiye gukora ibintu bikomeye ku buryo bigomba kubabaza Amerika ngo mu myaka iri imbere ntizongere gutekereza cyangwa se guhirahira kongera gutera Iran mu buryo ubwo ari bwo bwose. Minisitiri kandi w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Iran ariwe Abbas Arachi yavuze yuko ibingibi batabikozwa habe na gato by'ingingo za Amerika ziri guha igihugu cya Iran. Yatangaje yuko bo kandi biteguye gukomeza kurinda igihugu cyabo barwana. Avuga yuko kandi ngo bafite ubushobozi bw'uko babasha kurwana intambara amezi n'amezi nta kibazo na kimwe bari bagiye muri stoke y'intwaro zabo n'ibindi bikoresho byose babasha gukoresha ku rugamba nta kibazo biragira. Umuvugizi kandi wa leta ya Amerika ariwe Caroline Levitt ku munsi w'ejo nawe yatangaje ko ngo yabonye ingingo 15 mu itangazamakuru ngo leta zunze ubumwe za Amerika zirimo zirasaba igihugu cya Iran. Yavuze ko ngo yazibonye zicaracara, atangaza ko kandi ngo zimwe muri zo zitari iza nyazo ngo ahubwo ari ibihuha ngo biri gusakazwa n'ibitangazamakuru byo muri Amerika bishuka abaturage. Gusa Caroline Levitt yakomeje kuvuga yuko ngo Trump yiteguye gukomeza kurasa igihugu cya Iran umusubirizo ngo mu gihe cyose Iran itabasha kwemera ingingo cyangwa se kondisiyo Amerika iri kubasaba. Iran kandi yakomeje ivuga yuko ahubwo Amerika ikomeza kuwataka igakomeza kubarasaho buri kanya, ngo biraza kuba ngombwa yuko igihugu cya Iran kirafata abasirikare bacyo barwanira mu mazi ngo maze kikabohereza mu wundi muhora witwa Bab el-Mandeb. Iyi ngiyi kandi akaba ari umuhora cyangwa se inzira ibasha kunyuramo amato menshi atwaye ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye gusa hibanzemo peteroli na gaze. Iyi Bab el-Mandeb ikaba kandi ari inzira ibasha kunyuramo ibingana n'10% bya peteroli cyangwa se ibikomoka ku mavuta bibasha gukoreshwa ku isi yose buri munsi. Iyi ngiyi kandi akaba ari umuhora ubasha guhuza inyanja y'umutuku n'inyanja y'ubuhinde ndetse kandi n'inyanja ya Mediterane. Ikaba kandi ari inzira ifatiye isi runini mu bijyanye no gucuruza peteroli ndetse kandi ibikomoka ku mavuta. Iran kandi ikaba yavuze yuko Amerika ikomeza kwataka cyane igihugu cyabo. N'uyu muhora wa Bab el-Mandeb bagomba guhita bawufunga ngo maze isi yose ikumva imbaraga cyangwa se gukomera kw'igihugu cya Iran ndetse kandi n'imbaraga zidasanzwe zabo. Ibi ngibi kandi bibaye cyangwa se bitangajwe n'igihugu cya Iran nyuma y'uko Amerika ikomeje kohereza abasirikare benshi batandukanye mu burasirazuba bwo hagati. Bikaba kandi bigaragara yuko Amerika ishobora kohereza abasirikare ku butaka mu gihugu cya Iran nubwo bitaremezwa, bitewe n'uko hakomeje kugaragara amashusho menshi agiye atandukanye y'abasirikare ba Amerika bari gupakira ibikapu byinshi bitandukanye by'ibikoresho berekeza mu burasirazuba bwo hagati, bigaragara yuko bagiye kurwana intambara idasanzwe n'igihugu cya Iran. Ndagushimiye cyane wowe kandi wari ukurikiye kino kiganiro kiri guca kuri Horizon Info muri kano kanya. Nagusaba kandi kwiyandikisha kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi. Ibiganiro bya politike, amateka y'imyidagaduro, ubukungu byose wabisanga kuri Horizon Info. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.